alang di lagi Trinity English School pensi metric ang name dog lo, lapen alang di CPU lo, lapen alang di kun lo division lagi first division with 3 letter subject. Letter subject berarti isia subject lo 80 marks per class nanti. Berarti isia subject 80 marks ke kalau ini pada join kali. Lasalang di some subject orang lo bisu menai subject berarti science ke subject. Lapen geography ka subject, lapen asika pre pang Hindi subject. Hindi pang 40 marks long ang si letter mark long ji. Lasi la subject ke form alam di situ letter mark ke. Second year kemudian result long ke perangko, lapen degree cari bom untuk sistemnya lapen dengpon lo, mau degree punya lo kemudian lo besi angket itu, lapen apa sini bu, kemana masih ada mau jadi kan BA itu dan mata itu mau sini kan, pasti pilih dalam software ini ada fungsi,